Кийиниңиз, мен тергөөчүмүн. УКМК кызматкерлери Бишкектеги сойкукананы аныктады. Аталган жай 5 жылдан бери мейманкана катары жашырынып иштеп келген. 20-30 жаш чамасындагы 6 кыз кармалып милицияга өткөрүлдү. Администраторлорго сойкукана уюштурду деген кишиге жана мейманкана ээсине чара көрүлмөкчү. Оденьте себя, следует. Оденьте себя, следует. Вы, девушка, тоже можете телефон свой дать? Да. Можно, да? Не приходит. Она пошла. Комитет национальной безопасности. России. Математика сатамдыр. Презерватив вытаскивайте. Очень не стоит. Вытаскивай денежный средств.